Ki khusnam ki long first prize kadai 8,000, second prize 6,000, third prize 8,000, but ka fourth prize kan long 6,000. Watla kadon ka jing pen sapriang ya ka video jong ka samla rimika dekar haba kesutuk bakla banjubab haba yakun ya ka Miss Meghalaya Arjar Pesau kebadang sudapsyan halariti mau kasyang kebadang sudap Henry kani kesamla kamsyam nadu jingkerman benban kami syakmat menkot ya kisamla shinrang kisamla samhoy ki bedang bit nang biang ke kerta ki banang banyak kai football bakinuhan banyasim benta hakafot football penalty shootout Arjar Pesau kebenlang haka Arhu Frederick usup tempat Arjar Pesau hamilan student Jayau Shillong kemudian Hajan Kesnet College kemen sedang ben iForm nadu kepor prashteng mestep kesamla rimika kelepentip bayakinang job kebamut first prize NI 8,000 tengka, second prize 10,000 tengka, third prize 8,000 tengka, fourth prize 6,000 tengka, but fifth prize kata kalong best goalkeeper NI ya ubah tibit pelat bat abgol habdang kine kijing lekai kelapan tip baka bayrong kan long 6,000 tengka bat ka by form kan long 6 tengka rimika kelakan tui kipaj ba ban ajing kesan dalapan iya ke film Dhaka Escape habiju sinema Shillong kamsabi no sian haubnai Oktober Arjar Pesau kumjuru ka pentip ba baro kini kibay simbenta hakane ka football pedi shootout ka basau belapanyait ka film Dhaka Escape kamot kin yo pet free ya ka film Dhaka Escape kata kalong uway na kabanta kaway kabayrong lajia badan sangot kinumla on pet sangot Henry kin pet tang uway but kitu kibarung marway kila bandrong marway hi hasinama bada raja pirung santiam pila bantet santiam namta sangot lajia ba piram yakun biang kenang ba lada pi tit ya ketiket lada pi mon marway ro pila melang perlok lada kaway kaslip uway ubreu ni pila bantet artali kaslip namta kabayro kesamla rimika kadai kebadang syupulet third semester ha Bachelor of Science yang nang ba college Joai hari kam shim ndu mensim la ka jubab is a secret namar kasutu bakla namar bakadang mot bakadang bisa ka kwa bani keren tutanat shwa bakan bu jingkeli hakaji kop thai babreu Miss Meghalaya Arjar Pesau Henry kampoi perkat bakatubay keren kaldai lipa ke jingkeli Keblai shibun ya pi barok ki bapet ya kanika video ngade irimika dekar mat ngadan bentip shapi ba ka film Dhaka Escape balapen mi da ka shwas emli film production kan pen I no ya ka ni ka film habiju cinema Shillong haubnai October bat kan penlong ya ka football penalty shootout ka badai open to all kajaka penlong hamadan student Jayau Hajan Senat College Shillong bat kan long ha ka Arhu Frederick September bat ya ki form kin sedang no ban ai nadu ke prashteng menstep hakatehi kamadan ki khusnam ki long first prize kadai 8,000 second prize 6,000 third prize 8,000 but ka fourth prize kan long 6,000 ki fifth prize best goalkeeper kin long sanspa bayrung kan long 6,000 shitim by form kan long chispa kawai kini kidai ki jimpta barok ki tim ki balasiu ya ka bayrung kin bu bha ya ka receive namar onyo pet free uway upeliar na ka shitim ya ka film Dhaka Escape onda lapen mi habiju cinema Shillong haubnai Oktober aja arpasau kapor ban sedang iForm nado pra shiteng menstem lasya ya kitim kibarem bantit form biang kat dang yai ka first round ya ka first round on penkut hapo kapor shibaji lasya ban kenjat sansin haka shitim lasya ban yele kaida kakjat sudah ni pong kambas ni kibut lasya ban pelong uniform ni klem uniform lasya ya uju upeliar ban yele kai na kiwei kitim lada don ki bakwa ban siu lupa ya ka bayrung ki la ban shu Google Pay ne pi call ha u ni u number pra kandai
nhiều sao prakandai nhiều ar way not tang ba ngin nam pen phai shu ya ka pisa lada film la ban wan yele kai hamadan lada don na pi ki bakwa ban tip khambnya pila ban whatsapp ha uni hi uju number la khot snyo bhaya baro kat ki bakwa ban yashim banta ha kani kasngi on wan penshingain ki ten shop bat puran ka film Dhaka Escape upira.dom Nadia's Emily Sherilyn Kongwar Rishisha Mensong bat Meda Aihun basa yaumai amazing kurba ki ban Sam Sundon ya ki khusnam sha ki nong job Syaban sedang ka second round ondon ki nong ruai bat ki nong shot ban penbernya ya ki player ka ba nginjet na Kibaya Shimbanta Haka Fifth Kasi Dancing and Singing Competition Arja Arposau. Kandan ru kajing yelek kai parlok hapadeng ki player ka film Dhaka Escape but ki player Shillong artist hakapor arbaji janmit. Kumtang ikerpat ya baro ki samla shinrang bapin wan ya Shimbanta na markani ka long Shibanta ban panjing kershan na ka film Dhaka Escape kaban sapen i habiju cinema Shillong hau benai Oktober ajar Arposau. Kublai Shibun.